Kedukan theme ke watip kam ke Heven mini Mart ke em halom soyung New Hill Jowai harut serok ke yiu yo ya ki marbam wa boonjait kam juk kitiar wa pen em kam man ke sengina do yong konbo wa behe dawai pek ba ya ka ha kan rutrik uniu benai ha ke lang tebian wa pelai da ka dahun mon em hadem he em lang ufada Agustin Lamin Parish Priest Jowai Parish, ki sister ka Saint Mary Maxwell Girls High Secondary School Jowai, ki dekot ka balang Katolik ki wahayung hasem wa ki lok ki jor utre dukan Umar jan ki F hadem na jorong ki baca akut sengau bah. Umar jan ki kam utre ha wa kelam kanau wa ipoi thmu yong o wa sedang kam kani kedukan to wa yu he por covid ki marbam wa ki dawai man ki wa em kam ba ki bru iwa arwan to wa em haro ka training institute he to wa ka retail course iwa em kam wa bu haro kam gani ka jai dukan de penche haro o wa ki wa pendep ya ka training retail ye ki ukre ha ki retail brand dewi inong muna kam ha vishal family mart V-Mart wa ki wi kam te deu em gani kedukan ong ya ki pendep training wa ye ki ulai bu penlai internship ye ki pen hai hi khana haro o ya gani kedukan da sedang we penchna penle de warap biang kat kam ka juk stat thame lang ba ki software ki system warap her khnang wa ki wana bar le uyu gi wa kathai nyong i le di sa din go sai vi le ong uyo pensuk ye ki wan unki suri uyo ki ye ki marbam kam tesnya kumenu wa ne kesengi iwo mut wa mangu deman kam gi dewi yo kerchan na ki wa bon we ngai skem mule kat nang lai ki por yuluti yo nang ye chu wa pendap penbiang ye em kam ki pej ba ya gani kedukan da duwai we kerku kerdo da ufada Agustin Lamin yoman kedukan ka wa hoyau ka wa ye pendap penbiang ye em kam ki pej ba we wo blai le nang the chu i kerku ha ki liang waro ye ka yung kasem ki mantre hagani kedukan yu yo na do ki biskin dai chini slacha ki kenja umso ice cream dut waki wi de kan thup le ipnyang sabon dawai bia khmat khati wa kajan nei te ki jait bam yong khonbo kam ju ki dawai bia ki powder ki pampers ki huggies wa ki wi
Mana ini kau tentang Jowai dengan store, em story mah. Kalau start iwan di jam always em the story. When the entrepreneur, the businessman, em the story behind before you start on. Wan ngal em the story kejak apa pun sini di. Em story start on itu before yang corona, mah. Kita before jai corona orang ada lockdown. Sablah dia jai kam tu hendak. Sen the lockdown orang kiki kan ya kang mohon dia umi ulai wan ulai tem mohon dia. Ini juga di Marbam begitu wae saya mungkin ulai baik. Kami baru consume di Marbam mah, kami utang di mohon. Ada enu saya ada dong, ada di Marbam yang kami di wan hapman ready. Mah sablah ujian sen kami di before di lockdown, orang ini yo shock ini, mah yo dia sekarang kini. Ada lagi ni betul jinjia ni lockdown dengan kami itu gajing pencing agak man HM, mah something related dengan Marbam, man kamu ready, mah man bro gajing yang inti yo je asman, lagi ni tu awi gajing prepare gajing ready, mah iwan jinjia means gajing bang HM lagi kan, yo gajing por le podong pocnat yo yo rap yang bagi Marbam mati yo sup mah. Nak kuat boy, kalau yang mau jadi rap potong pocnat Marbam mati, mau penyamkam yang macam kuat yang mentah itu. Kita aku pikir reason mana tolak uai ke ni store. Kalau kita pergi post tangga mundur, tangga perkan, saya komen ni saya selas kerja lembaga jangan bangun. Aku pikir reason lah mana em? Halo, aku pikir reason nang em. Tapi hari ni em aku pikir training institute dia mah. Nanti training institute dia, mau dibuat yang retail course di retail. Oh ye place di candidates lagi retail brand, mah. Menurut kami Vishal Mega Mart, kami Family Mart, kami training ye di place. Orang tu konsultan ni na, orang yo buat pergi ni ke course, em kami set up, sekali ke set up course similar lagi retail chain, mah. Retail apa klik yang kerja benya, ada punya sekitar have set up itu tentang pun jinggut. Retail apa yang dia jinggut coba percam yang begini. Lalu por corona le ada mudur ya kan. Pois kita kebentar le, kau MKM sekitar. Tapi ni lembaga ni ke store le, mana training yang lagi retail course, no? Di candidates, tiba interest itu lagi retail mat. Pada ye ibu ini yang le internship le training pernah ni. Ada kami purpose mah. Dan mereka, sekali itu, ile wai ni ke store le, wai le develop set up ini develop biang. Set up dengan software, dengan sistem using di barcode scanner, dan rekom set up de pair upgrade kejap rekom set up. Ani cemele wan gitoris sini, nepor wan gitoris sini, dan itu de kuat ipenyo sewato ile de standar di. Untuk kita kira belum yo sadum, mah. Yang kamu lupa di kali kita kan tiap and saya tu dekang and saya tu kita nama available gitu gimana, mah. Kalau perkara ile happen biang kita yang kamu, mah. Jadi turis senang yo wan kila yo kita kerja MKM yo ki holai wan ki kita go big reason dan itu saya bila mangga ke employment generation ini dah MKM masuk sanmut yo ki yo kan em yo dem chwale kila de yo upgrade ki ngalor itu em yo dah create family em mo kita go biga ke purpose pada mete ni bila yo ipenda pembiang di jingduna ayung asem hile apa dong pocnat badang em la segu duna gi Marbam mati hedi hentai ile igi pendapat dia. Kata kamu yo ile store produk kami pun di mar giwa GM kam yo dawa. Kadang lai por idau le igi pendapat dia di GM kam apa yung person. Oh di produk semua kami ni jadi store kan. Kadang bo idang pun ke GM kam. Kadang bo kata nang pun ke GM kam. Kadang lagi por cikuman yulti la kau ye so pendapat dia so gitu di mar GM kam yang daily use yang ini mah. Consumable goods yang kita beli. Ini ki story kejap mana ni dah start dengan store. Permainan ni kesini dengan jing em lang yang piura, teman bawa job, mulai baik dan pi kita bijam yang piura. Saya cisen kau replay piura, juga wan najan najangai, juga wan pipok kemudian. Dari sibun, universiti saya selesai dengan semua. Ini begini kemudian. Thank you so much.